I have families and friends to share in all I do. But if I lose it all and I'm left with nothing, but if I have the Lord, I know I'll make it through. Ya tôi có lúc mà phát trả lúc phát chịu trả cho anh ngân đi vai ngồi lệ ya phi ya còn này phơi vai ngồi lệ uli lâu phát sống sống ngó sàn mua chúng ta nó phát được bình tĩnh nữa rồi phát trả lúc phát cho đi vai ngồi lệ ya phi trả cho anh ngó lúc một bên là phải lắng để phơi vô và ăn mà trả cho Global Kingdom TV số xe là trăm số xe là leo trái năng phơi vô lệ cho phơi mà sàn mua số xe mua trăm số xe lao số xe phát cho phơi trâu lăng người lao phơi ngồi bên mặt chốt lệ chua trả lúc phát lava leo ya ese phơi trái to leo leo vậy sila mai mua mình đi vai ngồi leo macho phát cho xe chung mà lesu mà 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 ya malon masiofo ya lei o malei o lo sila mai lungo chacho Pagaialii yo macho mai foi se I moli maule le lei o le tua mes foi o le matango fio nei mafutanga o lo macho mafutai nei aso ile rofa maleanga le lei o le tua ai li amataina la macho fasoa o se macho fataltanoanga le vai o le aso o le au amataina chacho I se tatalo after tele tama nei lavaso macho te whamanuina lau fio o no lo whamaoni ma lo lei nei fo iawa no macho maua le li macho te whilo iai ma lau whanau lo lawa ne sila fia le atua lo lau whamoe moe al macho te talo whaafitai le li o no wawa noa e te tāpenga si o macho moli moli ma si o macho longo longo le tala le lei o lo whamaoni ma lo lofa ia te macho whaafitai lau fio macho ainga mai mo mai lumo penga te whailangi pai fo I le atua se tala vou se tama mastaine e maua nei Pagaialii taimi nei o se taimi o luma ia te soasoaniina e le nganga pa I o lau fio e ala nei whataltanoanga o nei fo I moli maulu macho li o le macho talo o la atu ia Yesu no macho pele amen amen e whamaloina ia tapoina ia e macho kali si fia I so se vaenga lila langi lofa tunoa worldwide family after tele la auto tapoinga after tele la auto talo I suma I whawhiangainga muto whatua e le whamaloina fo iso macho tomata ta ia bishop e lia tu matavai o lo tapo I mai Amerika Samoa walawa ia e ngalu ngā le tua e whaawhiroai ma whaatalo whatu I tamamti nā matua so tatu o tino pele o Samoa ia I la auto foi pito la au I la auto whaiva o lo tapua ia tau whainga tama whanau o alo ma whanau o Samoa e le ngata I whatu ai tausi o tau whainga o nau tatu wainga e whate fo I le tala nei la wainga o le uti leo wa silsila mai leo macho whaatasi atu mai sunga ia 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 whapea foi siona tolua ia lei macho mai se macho pasoa macho taltali no I le lofo o le atua e whaatalofa atu foi sunga I le apostolo ma sion whatua mai mo mai all the way from Palawi sa mai a pele kasi e kalisia pele le lof tu noi vai to muli Palawi whaatalofa atu nei vai ngole fiafi le swafa au le lei o Yesu ia tato ai pele sa ko ming ia si mau share ia o tato tala inga lava na tasi mau share malau ko ming e te fa malosi ai stamata mai mo matemate lungo nei Pagaialii ia mau o toi foi nei moli mau tono ainga me se me tato walo moni tato fa nau ia lo suma ilaita ai le I o tato ni si vai ngata o tato fa tato no ma ni vai mole ole aso ia se sau no ia
wafo se whatalofa mai mo mai o su tatu ai a ke foi ainga mo mai masani le ua whate ia i le silsila mai ia le ua e la latu no mo na nei le nga whalo ia whaftai mo le avanoa e nga pastor mai ia wafo se sina talapu pu ua wale pai ngā malanga mai i maua nei atunu ia o te whaftai ia ono e le mwhai lava ona mawae le alofa ma le anga leo le atua ia ua mwhai foi e maua nei ona a whiane atunu au le lei ma matango fie le waai ia whaftai e le atua e le mawae ona whamanuianga ma malona loto alofa ia ki tātou a wale tau singa o tātou i Samoa ia me se lava se o tātou e 𝚘𝚙𝚢𝚎 o lo whamuni mai e moli atua i pea lo whaanga ia te utou se o e 𝚘𝚙𝚎𝚅 pele mai waito mui palauli e le ngalo to ia te au e ui aina o sawi le tau malulu ia ele mawhai lava o le alofa whamalanga leo le atua tātou te mafuta i pea i luma ona talosanga i so se taimi po so se asu o te waftai fo le sunga nei a pasta ia molona awina mai fo o i maua nei lunga nei por kalame o fate ia i fo i maua i le whapopo atu le sunga pianga ingage ia e ala fo i se whatalofa ia po se whaasoa fo i le nei raenga o le aul ia o te manatu ia e teleani ni langona e maua wale le tai tatu kalami e ui ia i lea ia i tātou te whai mea whaalongolongo lava i le anganga pa ia o le ale tai mea whai mai o ia muta ia tātou o mae o le ale tai mea whai mai o ia whaawau pia ia tātou te whai mea whaalongolongo lava i le atua malona whingalo ia o le nei taimi ia latu i nātu i le i se o tō lua le ia e whai voi se whaftai i Samoa i lona e 𝚘𝚙𝚎𝚎 mai se lona inga o pēnā ona mai moa mai lunga tātou penga ta whailangi nei tūlale la uli tai mloa wanoa ia vi ia le atua nei a uli ia mona whatu whaftai i le suna ia pasta mai nei ia wanoa pa auro ia moa i mara se wanoa ia mo le atua ia lo whaanga ia ai mai se whaasoa fo i mo te planga talavou ia whatalo whatfo i wom pa anga uma mafuta mai lunga nei por kalame nei a uli whatalo whatu swafa au le leo Yesu Keriso nei a uli se o le lava olo e mafuta mai ia whatalo whatu swafa Yesu Keriso ia le ia sala umi na se whatalo whatu lava ia isia 𝚘𝚙𝚎𝚎 pele vaito muli ia whatalo whatu i susuma solo mo whatua ia o me se mtafa te ia me se so se la lava le lo fatuno ia whatalo whatu ia tento malava ia whataila no nei ia le tua whatalo whatu niso tato inga le upale me li vai le amen laito ia o le ale mafua anga o le lua mai le ua como me fui tato mai le tato te le yo le upo le tua me se moli mai mafua anga we sol dia ia mato na ele me foi le to fine ya lei tai mo le whaafsili ia tu ina mai le sunta ngainga io mafua anga le mataunu mai po le mafuanga foi o masolia ele nei atunu e sele au lei ia o wa foi a sailinga manuia le atua o wa sailinga manuia mo ainga ia me se 𝚘𝚙𝚎𝚎 ia fa pea foi matua lo fatali mai ia o manuia lava le au maua o manuia lava e pena ona tātou anga i mai tātou te sa ili ai pea waia le atina inga le whingalo le atua ia manisi lava mea o lo o whātali mai Samoa tātou te oe e whai pea i lea taimi ma lea taimi ia e wha mō lunga i pere ni inga le atua i nei man via e tātou te maua i nei vaenga le o le taimi po le vaenga o le tau o lo tātou i ai le nei i tūla o taimo le whaafsili lo sunga ia ma lu whaftai lo sumai lo te so e mo e lei me mani no te vai atu o
se le au le yo ni ka ko. O fefe ka kama so. Pe se me o mauton wele no fole se mo ya ile. Ai fa tai le wa. Le ya le moto pausi la fia tatu wai. Ya la le mafu anga ole ana ile le tunu. Me spoio le tatu no ya tatu wainga le wa e fonga mai ko. Ia o tulanga la wenga wale sa inga manuia. Me spoio le tausinga ainga. Ia o le mafu anga na ole ana ile suna le chama suna to luo. Nei ko ia tunu ga fa tai le wa o mo wala bano. Ma tu te tala no. O pato fa soa. Ile le lei o le tua. Na wa e sila i whailungo le tātou comment section. O le tusi na iai o le whata o toi tolo o le whai upo e 5 ma le 6. O ina leo le a taula atu iai se matou tal noanga livaenga o le uli. E na i mawhai o na whai ngofia lau whaafonga mai livaenga o le aso. E whaapea la le whai tauinga. Ia e whaatua ia i ova malo loto atoa. Ai aua le whaalango i lo lava tamai. Ia e mana tua o ia i au wala uma. O na whaatonu ina ai lea e ia lava o wala. Ia, avanga whai upo e dua. Ese le, matau tia o le nei mau, a tatia la, se i tatou, e lava le taimi tatou te o le upo le li. Ai tatou mau na, au le lei o le upo le tua mo e tala vau. Au sunga i leito. Ia, se i sauno ia, lau sunga po le ase. Se moi mitinga o lo ia te oe, nei foi tau fou, as a youth. E mai se foi o le ola whaonga ina mo le li, te on tatou tala noa i upo le tua. Mai ia e whaatua ia Iova, malo loto atua. Ai whaalongo lei, mai whaafonga lei tala vau, wainga mua na le, o tatou kusa. Mai ia e whaatua ia Iova, malo loto atua. Whai unga o le whai uko e 5. Ai aua le whaalango i lo lava ata mai. Mai le whai uko e 1, ia e mana tua o ia. I au wala uma. Amen. O na whaatonu ina aile e ia lava o wala. Aita, a whaafunga mai ia tala vau, tamam taini. O le au malolosi. La se mo mitinga lo ia te o e fo i taimi. Mai se le tapua inga na yo matua o aino i kalesia o le nuu, o le kampani, male atunu. Ia, se isa uno ia po le ase mo mitinga lo le sunga a wale sosonina fo i o le whaungaina mo le li. Ia, whaktai mo le whaasiri. Ia o te loa o tatou loa o mai tatou tusi whaitau lea o mauna whaitau atu e pasta. Ia o le nei mo e mitinga lea o te nofo maa. Ia tatou tupulanga tala vaua ia e a wale o la au na mo le li. Le whapea mai ia tātou whaatua ia Iova. Tusa o loa tātou loa nei. O tātou tala vau. Mana o mi ia le alu i le li. Taimi nei. Mana o mi ia tātou focus i le li ia waia lona whinga ngalo ua umana tātou. Tātou o sia mo tātou. Pēnā ona tātou ngalu e ai lona ngaluenga. Leo ua mātou loa fo i mātou ia i le atua. Mātou ia tangata ke wisianu. So se tangata e loa e alu i le o tangata manuia na i o ta ia vaai. Aolo tangata le ta se vaai le tai ango i mea i e whai le ali. Ka ke vaai ngale safa ma le man polonga le mea le maua i ala tau. Mea nai whaata ua i pea le alu i le ali ma tato ono sa e whai lona whingalo. Ia pen hafo i maa ua. O le maa wha maoni ale na whai le ali. Ia le o maa fue ona maa o mai uma masi o tō lua nei. Ia au wafo ini manuia mo ainga o lo whaatali mai. Ia ni pasta so walongo mai le. E sa o ia nei mea e tala noa atua. Amen. Au mai e iolo so no mai leita. Amen. O vai lupe o e a whaafonga me tala vau. Le angal vai nga mua le. Praise God. Le te whaafonga mai. Ia e whaatua ia Iova. Maloloto atua. Le alau sa no atu sunga i leita.
wana o tala vou lava e whamaoni, wana o tala vou lava e moni lana alu le li. Lea lau ia, whau sau nonga i leti. Awa ke pole, e se mea ke pole ai ngai ma tango fie le whaso ni vai mo le fiapi. Whau sau nonga. Ia. Te loa ia loa toi la patai mai le e sunga pasta ia se saunanga foi o pe na ona tu ina tu ta tu kai lang ia o te ele umala u saunanga ia o te fa malo sia tu pe ata tu pulanga tala vo e ta ua lava le tatu fa maoni ma tatu tu i pe le ali wa e ia le taimi ma le tu la e tali mai le ali o tatu mana onga me le fa pe mel tu si o tatu fa tu pe le tu awa o ia le e pule me umalapa e ta ua tatu fa maongi tatu tu i ana pongi me o ma fa pena ele mafaiona tu ua le ali ona fa manuianga pe ale au no ma tatu loto nau atu mo ia i le lava taimi ma le taimi ina i o tatu loa mea o ma pena ona tatu si itia ma tatu fai taulanga i le atua ia so tala no atu na ni vai ngala su ia e ala foi fa fsili watu ina mai ele sunga ya pasta Aleluia vai a poli pe ke fa ale I want to call it. Tell us about mata toba. When you're new to something, you panic. It's a mountain. Ona ya oile nga pa. Amen. Amen. Makau kion mul mau sunga ele. Hallelujah. Ele tuina la ya le. Mai le tatu te el vai nga mo. Amen. Kai mai ia e fa atu le o ke manga o ai sau wala mulima le fa ma foi nei fa atua ya Yehova malo luto atu ai fa tai ai luto ma moni fa ma o limon ma le cha ya moni tatu wole ole upule fa atua ya Yehova malo luto atu le ole ase la mona no ya toi no wa mo watu tama Lewa confirm e mo malanga o mai mai laita ia o le ase la ngona no o ia te oi o le ase se mea na tupu i foi lo loto Amen ia tu sai mal tatu ma e se foi se mo mau mata mo fie mo ia fa lava mo ha sili pasta ia ele ai wa ave ma me tonu mo le mo se mava no le manga bem watu lava loto ile ali faia finangalo ile tua ia e fakamu wai e faia le ia fai foi se avanua ele ia pose mele o mamalanga ia aina wa faftai foi ia ele apostolo o keilonga ia our prayer warrior na tu malanga le tsalo malanga po ia mo se manuia na ainga ia e momole te faftai se tama ia ole ko kulava loto le twaina wa mawatu fa manuia ina ma sa fa pe ai longa a manuia o ngalo wa ave mama ngoa kas e tela policies nga Samoa isa ile malo isa ona o se nga i se mawasava no pa o wa vakure kana mawa ia na vivi ia fa ia lo tele tua ma fa tailo na lo fam lo na ngale ia wa tali fa ali tal sanga tu watu foi ia matu divaya tu ia te ia ta to spai tau ia pa lai lunga le situation nga mai ia fa tu la vai le tua ele e masal salo lo fa mai le tu sia me pio lukanga ye awalava ne e masal salo la awane ye sina masal salo se tasi ne manatu la va se tanga masal salo na te mawa se me tasi mai le tua ti pulanga tala vo awe te masal salo le tu mo na fa manianga ele mawa e se melele ele mawa e se fa manianga me le tu ta masal salo lo tu fa manianga le tu ato lo tu le tu fa ato ya te ia trust him and he will do whatever you want Fia lava o ye Yehova. Tali le Yehova me mena on me mana o elo loto. Amen. Me awa te matnatu
I mean, I awal falang lango ilo lava tamai. Ke le tupulanga fa pena mawal poko wa mawal tele o mea wa fa pela ya okay o ke kuma mia se ke kuma mi se sangi mai ale malea ya mi se le tu ke le fe tupulanga na ole le tu mawal o mea ngalo lo le tu. Amen. Wa ke lo kupulanga lo fa pena wa mawal o manuia ona wa mai le tu I le tua mi au se fala malanga lo se lo ole tua e mafai le tua na tu oi lalo e mafai le tua na ave oi lunga so fa me au se fala malanga lo lava tamai ke lo waka mai ngai alo wa ngaka ya lo wa muta lo tamai ai fala malanga nei le tua mai fa tua le tua e se manuia e sa wale tua fai au wale te manuia ai ma maua le to afile mu ya ale se talia tuna le suna aos ka popo ni va va ai tala bo le mata mo fio mo ni maua suma ya le chama le ni vai mo le ya le me te fala mo ai te ngole me mana ya tala bo le sa u le paso le chama male a o le taimi e ai o lalo le fa malunga lo ta mama lo tina e le tau mati e le tau e te manuia when you're under a covering of your mom and your dad you will be blessed. Amen. Tu ia malo fa tua malo loto atua ma fai mai au fa lango lo lava tama oyo tala bo manuia oyo le tama manuia oyo le taimi manuia. Don't forget you're still under your parents' covering. So keep the faith and keep depending on God. Ai ma ngai yo bo mau le tama ai ma ngai telele vai na le sa no ai su ngai le tama wa pele no si ya se la mona na tupu ifo la loto ina ua mau atu tali. Good news. Oh, iso ni makio mangsuko dua. Wa me ngai ele yoko le atu ina la mona yo ka mo atu. E approve ak ngau le pe confirm atu ma ilait. Ya Thailand, you have heard the good news this afternoon. Talabo le wife at fonga. Ile tala fia ma le tala le o le fa ma oni o le tu. Ile tala goe e fa tua ya yomba ma lotu atu. Ai le faalango lango na lava ata mai lalo le fa malunga lona tama malona tina le tala au ni ngalo lo tatalo pe tama tina ya tina. Amen. Mai le fa onu ia e mana tua o ia yo la uma lecha e se tenina fa kali o application through the process we follow along my lay ngai test ngai lu kau makau au mai fa ia nga meu nei kau fa vai ia nga le fai mai ia e mana tua o ia yo la u ya after mo le half seat te lo silie e ru ine mau meu mo man tu meu mo na tu me ala fa tairo lo to ile tua ni ba venga fo ia o ia fai ia moi ma o fo ia wale fai malanga no io le o tale atu fesi tele ni tau ma fa tau pe na ko kiki a poro kai ma fai malanga kiki a le fai ona ma awai mai e le fai fo ona ma toi mai nei ma mai ai nei me momo no man no forma ma fa po le asin time ole a ma fa 𝚟𝚙𝚢𝚘 pe ele nei me o tu fa o man no fo fiti aku ngia ele email ele ar compagnie soli ia mo le ia ka le a fo le fiti aku ia me ilanga email soli wale mau tonu ma fau tonu
Pole mea o le ako e whaangofo skengi ia pole mea la saunga o ia ia e whai malanga mai au wafo ia se maunguia ia mui maa ua ai misiale mātama o penao na whaamuni mai o i sa moa na i o mātua ia warua ia mele e ia kako ele mawhai alo se mea ke ia la ia o whaavai ma kom whai solo muli aku ai le mea loa e wale pru mai onga le whaamaongi le li ma le ia o te whautai le ri ia nā taimi ia na laku ai i meli ia ngau le ia o whisiringa kia li tole o le mea ea li o nga e kango awhe ma ui kongu pele ai so le i ka mei e whai awha ia e whiki me le e arua e gofo nei sauninga i nei sauninga ua whai skenge i le ika le kuai Salam totas. ia o nā taimi ia sau sila usio tama pale anganga sunga apostole ia pale ta sala pangeli o fea tu isio tama fea ta pa fea la le ku nga fea so le o lo pru mai le pru mai ia o mai nga ka ke lo le ka ko fa ma o ni le li au le ala ti pa pea ta ia ai se ai ni kala pelo si o ka mala fa mai ai lo sa o le mea e te fai le ali e te mana o e fai le ali e te ole atu le ali e tali le ali e te fa pea e pe pelo le mea le tali le ali o ta tu mana o mea o mai te fai le ali mana loto ato ina ia ai se me le e fai mo o e malo wai le mo fai ona tali fa ali le ali o vai me leo te whaftai lea li ia e le mawhai lava ona tu e se lea li mo ma o tangata telefon a mamoe e whai lava matalo sia i pelea li ona e le mawhai ona ngalo le afo le te au e tama aua ne ngalo le ali pe alu atu ratu e leo le maualo manuia ngalo le ali i alu atu telo taimi i alu tu ina atu pelea li awase manuia mo o lua ai mai se si o tatu e kale si o lo whaami atu ia pasta ia o se tali atu nā ele whaasili nei paenga le atiafi tai Alis popo o lo ke vai a kwa le ele i seto le ai mana ia yo vai nga lu chacho ia le fe mai ia e mana tua o ia yo la hallelujah ai mana tua lo vai yo it's ai mana tua to no lo potu amen ai mana tua lungo lo moenga ele tu la fo ina o ele tu lungo le ala iso se mama ala iso se me te amen vai ia fa ma ho le tu na ia me sa mo le tu o le me ai te lungo o le me na te se le sen vai ia te lungo le fa ma ho e fa ma ho ni le tu le fa te ki le fa ma ho ni sa le tu mai mo ni ia tu God is faithful ia fa fa le so le tu o lu tau le nga hafsanga i male tali ai le o ka to pole ka maro sa ko ka si le ai fa tai le wa tau tino le lo tala lo tama ai fa ma oni le ri stamp le tu lo passport a wa ni sa to tasi le fa mai ona fa atonu wina ile e lava wala ia e mana tua o ia wala uma ona fa atonu wina ile e ia lava o wala ai mana tua le tua tala e sa wala tua e fa atonu tonu e dau te lau ai le tua la ka pi o tua ma vale le tua le alu mole ala ka tua le tua tam tam tua le so mai ton va ia e mana tua o ia wala uma ona fa tonu wina ile ele tua lava o wala amen la misio ke lo ese foi le mol mau ile jo o misio tau misi me sa lo ko flu ai le process o le malanga mai sa fa penau na tu na to bo lo to ile fa mo ia sai la ia e kele ia ai mea fo ia na commission o so ia ai ka un malanga mai ia ole mene o pe na sa no to ile ia ile e
kima kau start ko ia manana ave o ma apalai ma me mole malanga ia ai fiki aku fiki ngalo ingo ke loa tela tala vo isi taimi e kongia ko ele atua ia ngai test ai oi pon me ngai ki ku ma walo lo fatu atua po ngawa e kau solo muli ia ai matala e taimi e test ko oi ia ngai ku ma walo fatu atua ele atua ai se kongia ku test ma solo muli ala ia leva peretu o le testa ku o ia ke aluala ngale testa ko e po okay ka ua pon mea ngai ngalo sawi a ua ngalo ki manga oi ngai ki manga oi whakaumulo malanga pon mea ke sa mo tu fa maoni ia fa tsaila ele ka kama iao sungala apostolo i siona tali ia ko e fa mo lalo ile tu ia le ko fikia ko lo langa email ile se so ai ia vi ia le tu ia no vi ia la vi ia langa o ngai ma fuai nenia uma malanga ni fa manyanga mau ia fa tsai foi le tu ele ma vai a e ia tele fa fitauli ia o me te tupu le mawainga ona ele whaingo fiefo me nao mai ai ia whaftai le tua ia le ova ai a whamamianga le tui tino maainga e ui ona e matela iti ia ai whaftai lava o lo o tai a le tua i mea malava ava ai mea le tua o tau se ia whatu tonu mai au i mea malava ia whaftai lava ngale ave no Amen. I was just popo. Popo ai. Pano fo file mu ai tata male o mato. Wa pe yo su ai na chale la mu ai me uma. Ia le tu haftai le moni fa mau ia. I soi fuanga le tatu te ia. Ele ise me no mas file mu. Ai a ona tatu fa maoni le li pe on tatu fa longo lana o. Ia e whaatua tua ia ioga malo loto a toa o lista lavo. Whataitai, nga awe ala palai koko, ia ngalo le ka whawhao, le se tatalo, le se taimi ma le lii, le usitai mātua, ka whao whasolo a koa. Pato le process a toa na o le mea le, o le whaamanuianga le atua, e alo le palai koko, a le ke saua, sau e sewi alo ta mamalo tina, pai singa i pukia koe inga ave apa whango mea uma ea matala e whaitu to'o whamanianga mo e tala ho ai sila rai whai koe fitu e se maari e whai mai au e te whaafia poto o le sifio whaafia poto o le upo le atua le mato tanga e atua e tala ho whai mai whai koe fitu au e te whaafia poto a ia e matau ia Jehova ia alo ese i lele anga Vai tala mo mai le au le o le upo le atua. Au te whawhia poto. Ma tau ia io. Mai alo ase le anga. Le sau alo. Ia le atua. After ia tu tato a inga le mafuta mai le vai ngole fia. After i fo i lau talo. Le ngata fo nei whanau. Ia o tato whanau matina tala vou au ni ngalo le kio whamanuianga ma le whaitu toa whamanuianga mo oe o lo au i lalo le whamanumalunga o lo tamamalu tina ke wa e uska i o koe kalesia mai ko anga i whai mea lotu ai ke whalong kai lo ka mamalu ki ngā e le matala e le kio whamanuianga mo oe tala vou le whai mai i au a te whawhia poto ia la sunga leita fa war mon mat ele skala le linga le ala wa ia le kai kai mere fa fia poko ia ma ngai me le fe mai au te fa fia poto ia e matau ia Jehova ma ia alo ese ile le ama tala vo au fa fia poto matau ia Jehova mai alo ese le ama fa mo fia lu pole tu mo tato ai vai tu mele ka mai alu ai au ke alu ringa ma lu pole tu alo ese le ama amen tato matau ia Jehova ma alo ese le ama au fa fia amen ia vi ele tu ai ni tu la pia ia te lo tato ye
Ia foi ngon. Tātou te whaanongolongo la vai upole atua. E se whai maalie o wingo upole atua. Amen. E sau sa o ale upole atua o tangata ai le whaia le finalo le atua. Ai pātonu vai ale le sau le upole le atua te oe pea ona e whaalongo te toa ai. Amen. Ia le atua tai sunga pasta mo sili. Ia ole ni whaitau ia whaitau tu. E le whapea o wal whawhia putu. Awa mafi te le tātou tala vau le mea, le whawhia poto. Ele tari upu atu I tātou mātua. O ar koe ngā whawhia poko ngā lea, pia ngai e maka kou ma. O kom whae kali a kupo ako mākuara e whai mai. Amen. Ia o te loa, o whales tangata. Na o maua e whale mea na, ar taimine, le ai ele o te whawhia poto. E ai, e tala voi le tātou uma. Amen. Ele e te tala voi le o le nini o whawhia putu pelo. O le ega ngololo ta mamolo tina I o a whea tuta mai au. Amen. Ia au masani tātou le o langa whatala voi. Amen. Pei whaale, aale, ke le mea la whai me sko inga. A teiko, o le ki ngā nongia mo oi. Ia, aosa no ai le te. Ia whawtai. Ia o lo ua lava manatu I le nei. Nei upu e pēnā ona tātou tala noa I le nei vai no le fiafi. Ia o le nei upu o le whawhia poto. Te loa ua tele ni mātua ua whati rato whānau. E o winga I lea whasi whaitau o le whawhia poto. Ia ua o talangona foi. E le mānei alea mea o le whawhia poto. Awa le whapea mai o le tangata whawhia poto ea. Amen. E tali lava e oela o e whesiri o mātua. Amen. E le ngona lava le ngai e tia o le loto I winga upo le atua I le whaitau leo. Amen. Le whapea o le whawhia poto. O le tangata whaina le a whapea e te loa o e te whawhia poto. Tuku nei. Amen. E tala vau, tuku nei. E le mawhaiona tātou tau I o te leanga. Ina ia fua me ese se winga le leimo I tātou. Au tātou tam whaine e tauwi le mea le tala le whai me mātua. Amen. Kisau mātua o le atawa aia leo o le atua te tonu se ainga. Amen. O le atawa aia leo Yesu te wiso I tonu se ainga ina ia I loa I tātou. Wawa o tātou mātua au wawhai mai le lima. Amen. Whai mai. Tu lafono e le mai ia e awa o mātua. Whaaleva I leo wasu. Amen. Ia o tātou loa awa leo tātou mātua. A e whaalongo le mea lefe me o mātua. O le umi whaina waso I te ola aima. Awa o le telo whawhia poto e whai atua, a whai mai, whai atu, a whai mai. Ai leilo, e sa o le leile mea lefe me silo mapua. Ai ka ma whai a oe e ngangau e sere mea o wala ke loa leia. O oele skangaka ngai maua le leile le mea ngai o ke ngia mai oe lo mapua. Amen. Ia o lo tali atuna I le neivanga I le fasili fo I watu ina mai. Ia ele sunga I le whawhia ngainga. Tai mo le whawhasiri. Amen. Aisa popo mo le pole atu mo tātou tala vo. A pele te whaafunga mai tala vo. Ia, a vesa popo. Lea sila mai le atu o le pia. A vesa popo mo Yesu. Tui whamanatu mai a tātou. Ia ngau le mea le sawa I mai ia e matapu iai. Praise God. Ia whaftai foi le sunga ele. Whamanatu mai le tula funu ele. Ia e awa. Ia wala ia e matau. Ia e awa. Ia I owa. Ma ia alu ese I lele awa. Lei, ia, sau, popo koe tu sai ma le koe mauli. E tato e whai koe fitu. Tapu ia I owa, alu ese I lele anga tala vo. Tai lau mo le whanua. E sao e lau sanoanga I o tātou umalama. Ia o kei loa o foi le si o le makua I sawa o whawhia puta I mātua. Ia o le mea foi nganga hakasawa ia mai ulava na le manuia I foi I le amakanga mai foi o le olanga whai ainga. O le mea lava nana o le leo sita I lava I mātua ma whawhia poto. Ia na mafua ai lama. Ia ai mana ia tula fone lima. Na ia e awa I lo ta mama lo tina.
ia e whaalewalewa ia waso i le lua whoina mai le atu. Ia ole awa i mātua e ungeina ola. Amene. Ia mai maalo e se leleanga. Ke iloa ale lei alau alo. Ori kele whenga mamuia ke sapunga. Aleanga alau alo e maua kua o e leleanga ia ma whapenga e whapea tuma. Ia alo e se leleanga ia le taule tau ati o e meleanga na te iloa ai o e a mene talavou te iloa ai o e meleanga i te tauna e alo e se ai ia alo e se awale whaia au ole whati ngāna i leanga ngapa ia ma whati ngā i le atu lo le stai lana fio ngapa ia ma lana upua au mai a mene e alo e se leleanga ia ai awal fafia poto au taila mana manoa ole manuia la le maua le lalo fe poe valu pea matau ia io pea au te fafia poto tala vo ma e alo ese le anga me a fe poe valu e fai le ma me ma lo se lo puti mai su ai o vivi ma me su ai o vivi ma ai le au le ko le tu mo e tala vo wa ko fafia popo alo ese le anga ai matau ia io ma lo se lo puti su ai o vivi o le upo ale atua le se upo le mato la ia la tato me ia me le fe poe iwa ia e ava ia i ova i lau oa ma le wha polo au mea uma e tutupu ona tutumu ai lea o au fale saito i le mau e feo sofi fo au tuunga waina i le waina fou o le mea le fia wha mawhaina i ia wele fo sa foi me ia le fio ma le tu ia e ava ia iowa i lau oa talavou pai o e talavou foi na luenga e o talavou nai paua le malosi o le simea o le si talavou e pe whakatau se longa foi na luenga o le simea mana ia le i o le au o lo kanga ave se fulu minuti e male atua i lo aso e 2 minutos kolu sul minuke ai lo wava vole le fai o mea uma ai le maso kai mi male relationship is very important you amen ma le fa polo au mea uma tupu mo wala pei ia fai sau love offering ia mea uma te maua fai sau taulanga i le liki ona tu moi le fale saito le mau e feo sofi fo ia tu nga waina i le waina fo wow tautia me la ia lo watali ie au wal fa tau pa ia toile o inga ioma au fo ia te ino pe a o ina e ia oi aisea au wa ole wa lo fangia ioma ia o inga o ia e pei o le tama ona o inga o lona tali ua fia iai ia le tua ona tato taimi ia alele wa samarai ta pa fa pu e faia totoi ese le mana ia amen ta ofi tu nei lor fa fia poto alo ese leanga ia matau ia iova maava ia iova i lo oa mar fa polo meu ma tutupu tala vau ona tu moi lea au pale saito i le mau leo so foi au tu nga waina i le waina fou tupu manatu le lei tupu manuia o le atua ia te oi na o te ava i le atua i lo oa walfesi tala vou fete mo le malo si le te malo so amen e se malo se vato tu lo e lo tamako lo tinai ate oi o se malo se vato e se fai au ia te oi o le malo si mai a iova mai lea ia e ava ia iova i lo oa amen ia lo so mai leite le ai fa lo me tala bo ia te oi ia waftai mole wafsiri watu e tuina mai sunga ke ninga nik ia o te holo tali atu i le
Le nei fai tau e o fai tau ina mai. Fa pe ia e au vai le tui lo. O, amen. Tala vou. Ia e au vai le tui lo. O. Au au le toa telo I tātou. E mau alo sina tupe, mau ale o I limo. Alu roa fai la langi. Ai ngalo lo le tua e vai. Amen. Aua fa ngalo le tua. A fai na e o le tua e te fia mo se o. Tong fai tu e fo I le tua o na e mo e lo di. E le fa pe fa tu e fo e ave uma. Amen. Aua la sau ala wala sau le upertus. Ia e ave le tua lo o a fa pe o le ave le tua. O lo tu mo fai lo fu wa I a po lo tau langa tupe e ave le tua. Ina ia I loa e lea tua o lea o lea e te ango aku ia nga ia I ala I le taulanga lea o le tupe. Amen. Pea whai na e whinau maarusi lea tua e le oa. Ai le whinau maarusi lea tua, maua loa la I o le oa. I aru roa whai tina naunga o leo langa. Ari basta. Awar toa tele ngā o tātou tupulanga tala vau leo ia I nei. Amen. Ia so uia tali atu nā I le whausili watu ina mai. Tai. Amen. Ia o le fai po e valu, fai po e iwa, spulu su tasu lua. Le osa mai sa tu mato. I fa mai mato po kalami. Wa o nai fai po e valu. O le manga ia mele ngai sa ngoi leita. Mele o lo fai tau langa I le. Ia. Amen. Kei loa. Ai fai tau langa I le tua tala vau I le mea lilo. Yes. Ei ska. E fa ali e le tua o I lumo mata o tamata I toa teli. Amen. Le ese mai lai lau tau langa ma lau suai ma lau foa I masani. Amen. Pa to le amba le fai mai ai I. Ma le fa polo au mea uma e tutupu. Au mea uma e maua. Peke maua se fulu ta la, lua skulu ta la, lima skulu ta la. Ia e ava. Ava I le tua I lo ua. Au lai ke mi ke fai kaulanga I le tua le mea. Ia, abe. Sau wale atua e se tia oi. Sau wale atua e whaani ali o I lumo mata o langi au. E me tau te mea lea, malo se lo pute, ma me sua ia witi. Thank you, Lei. Ia, sina whaupopo te lofo e whisini me muri lea. Amen. Ia, ole, ia e awa I lea tua I lo oa. Amen. Ia, peona sau noa te sunga whawhea ngai a mai leita. E kako o talavou awa ia. E kele kalavou ele whenga wenga, kele kalavou ele mawani tupe la tau lima. Ole, ia awa ia ole oa na tau te ma ole ola. Amene. Ia whao ngāta tau e ofo mo le atua le te whao ngāta tau. Kuna whe mei ole kaimi ingosia leo o lo langa o te mo nai te tau le ale ai. Amen. O te me o lo malosi o te me ingosia na awana ino se tasi lo tau le ale. Amen. Ia I whanga te tau lo la mo le atua. Ia pe ona tau mo sunga whawhea ngai nga. Ia a whao lo o le ame le atua. Ia o fusina taime te tatalo ai e te anaponi ai. Ia whai tau sau te tupa ia. Amen. Pe mele whai upa sulua a wale whangia e owa. Ia oa ina o ia. O te ora tamā o na oa ina o na tali iwa ia te. Kei loa, e ise taimi e ika e koe loka mai a o. Kanga e kule leile vale o va o malo tamā, ma le va e kukusa leile vale ma le va o le atua. E ile kaimi e va e kua le fia o a i e lo tamā o i waka whapea. Ia o fiwa, ia kuulonga i e alo e whailonga loko me whailonga. E se aka ika ele mana ia pe ale so e fia mai so ka mama so ka kinga ia ka ika ke manga o e fia mai pe ia ka ika ma fatonu mai pe I wai e kai mele ko ma futa I ko ma tu ia ia kai mele ma wale malusi ia fatonu tonu ai pe fatonu tonu le tu o tatu pe mai ole walo fangia e ova e o ina. Nga mera keilo mele alofa mele tua ia te tato. Lea o ima ia le tua e tato. E ale la na fia ngapa ia. Ia o se te so today la. So nga whawhea ngai ngā. Tai la wia no. Aleluia.
lua tau fai tau mai ia lua fai uma tatu palam tatu bo al se spopo e mai awa o le wa lo familia e yowa you have been favored. Ele alo familia yo tangata uma wana o tangata ya tau tangata alo le se le ama o tangata ya vai le tu i na oa ma fa polo na me uma tu kwea e alo familia e yo e a o ina e ia e pei o le tama o na o ina o lona talisi ua fia iai ona lu familia o yoga tal fia yoga ya che ya o ina ia o uma lava tatu te vai tatu te fa tu vai tatu filinga ma tatu fa I so ina amen ela lu uma Avela se spopo ele tua io nei taimi ia ole atu na tu leita malei ma fonia la lu faanga o mo nei la matua ainga no mai kalesia lo tapo ai mai ma fa muli me fo si o tatu o tu no nei le fa mai ainga tatu ko la vi le fiafi male na fa la leita Oftai ia te lore fai una voi leo le tātou pokalamu nei vai no le afiafi ia o te loa fa whiloa ia tu le sofa manmalo Iesu ke wiso le nei vai no le afiafi o le a whai ina ele tātou pokalami a ele mwhai lava o na ngalo o na moli atu o walo whaanga i seo e ka le sia pele ia e wha pere sunga le apostolo ia pasta pale ta sala Pagaialii ia masiona wharetua au le lei la le lei o se fulu mele api anga sat pai tea pata talo fatua ina ia o matua pele loto mele anga ele ngalo o rua ele praise God ile anga pa pele kale sia ia ai mese na yuso mo tua fa fine pe na no fa ambuli mai o ia au wa fo ile tapua inga ia ile sa ilinga manu ia i ma o nei ma to lua se fa tai fo ile atua e moli atua ia walo faanga mo o to umma se o ainga pele mi samo ia pele atua ia maua pe o to loto fe alfangi ia man loto alofa iso se tangata awale fingalo le atua malo nalvena fa tai lei ia sauna ia o e tau umale lo faanga me ia te mola tu fa tai te le lava pasta mai mo lava noa ia mo maua e wa mawai lava no e faso ai le upole tua nei afiafi ia mo le atala faanga ia ainga mo voi Samoa ia o matua na vai tele ia televise maeni ia mo le atu o lo faanga mo uto o malava o so tuangane ia e me se ainga o malava ia fitole apai vale ia mo fitole se fulu ainga o malava na inai veto muli ia tina matu ia fasengi na satisfacția mula solo faama ia me seria mama panikai e oi le ia me se foi ia se na se papale I mangele ia mula solo faama ia o malava ia me se sania elia ia mole to malu faanga no e pepe ia o si u peate o atu foi ia fa tsaitele lava mai mole ava noa ia ele to mole to le ngang fa tsaitele oi laita le tali oi lei la fine ia ile suma foi le yaso na tala vi au tu so ta fa ta no o se fa malosi mo tala bo o se moli mau e ia ile tuo ono nei manuia tato maua fakta tele tato ainga lumo penga tpailangi o paanga al Global Kingdom TV mai se foi tapo inga matua ainga mai kalesia ia ile nei vaenga o le aso ele fai na tsi kalame sorry bangalo atu sia uso fro lo masianto lua yo lo manno foi lo mata mai foi ia o ia malavi fa tsaitele lava to alofa mamalanga ia
Tsaitela malava noa. Pasala eu se fala. No. Malu atu. Ia le tua. Tai ia o le alofaanga moipona o whanau i ainga, Palesia, nuu o lo tāpta kua i mai pate foi ainga i usula nei, o Aotearoa nei, lo whatele atu la sunga mawhia ngainga, lau vima le ainga alii, foi le usa ia malu ma le tofini a Florence, to sai foi ma le anga lei whanau. Ia, whamanuele to samo li vai mo le aso, mo le tuele ngā whakataitele lawa tātou sponsor, tātou UP Group Money Transfer, ia awale tātou whaipaanga, lo whangia le tua, Samoa, tātou Pagaialii lo pumuli mai, ia o leolanga, ia tātou manai o manawa ngā luenga, tapena inga sunga i le toinga i a le tinu, ia whapefo tātou tōlanga whiawhi tāle tūlai ono, ia maniso tātou Pagaialii le whiawhi ana nei, le whawaio a inga, o lo tapena inga i le tofine i a 𝚟𝚑𝚑, Manaia, Saolele Yopu, all the way from American Samoa, ia le tua, taile le ia mnoa, mana tua ifo nei au auna, o uso matua whawhine, ia o lo lantou sa ini le loto le moana. Se upua le atua, se afionga le atua, mo oi sa mo le atua. Praise the Lord. Is this make you so yeah. Father, we thank you for your presence and we thank you for your grace, your love and your mercy. Yes, We Lord. thank you for your anointing that leads us this afternoon. Thank you for our families and friends who are sharing, commenting, and also strengthening us with the word. Yes. After 𝚟𝚑𝚑𝚡 yaso tuma watu ya te oilo ni inga ei maso uma o le whau lava. Amen. Ya te nei ma le sunga ya 𝚘𝚘𝚎 ma te whina ya lei ma te whatofa atu nei wainga le uli soifua ma ya mania. Awal matau, awal popole. Awal yo volo tu, awal yati oi.
Yesu alofa mai.